S obzirom da nam vreme polako ističe, idemo na udruženje Plavi krug, to je udruženje dijabetičara. Mi smo iskoristili priliku. Bojana, predsjednica udruženja, nas je zamolila da se i ona vama obrati i postavi 2 pitanja. Naše udruženje Plavi krug i Dijabetološki savez Srbije su poslali pismo Ministarstvu zdravlja i na još 400 adresa relevantnim institucijama sa 5 problema sa kojima se osobe sa dijabetesom svakodnevno susreću u Srbiji. Dobili smo odgovor iz kabineta premijera i predsjednika Tadića sa odgovorom da ćete nas vi kontaktirati. Do sad nije stigao ni usmeni ni pismeni odgovor od vas i samo želimo da znamo kada možemo da očekujemo od vas poziv za sastanak. Da li će predlog uredbe o vraćanju savjetovališta koje je predložila Republička komisija za šećernu bolest doći na razmatranje? Kada će osobe sa dijabetesom imati dovoljan broj trakica za merenje šećera u krvi? Eto, to je to. Mi ovom prilikom se zahvaljujemo Bojani, a da čujemo na ova 3 pitanja. Pa, novi pomoćnik ministra za zdravstvenu zaštitu je već dobio zaduženje da radi na povratku savjetovališta za dijabet i on će za dijabetičare, ali to neće, sad imaće malo drugačiji naziv, za dijabetičare i ostale hronične nezarazne bolesti, s obzirom da ta institucija mora da se vrati nas, imajući u vidu sve one pozitivne strane koje je imala, ali istovremeno mi imamo i veliki broj srčanih bolesnika koji također zaslužuju da imaju savjetovalište i neka druga oboljenja i to već postoji, to nalog je dat i Dubravka Šaranović, koja je moj pomoćnik i vezana za to, radi na tom pitanju i verovatno će u nekom narednom periodu to biti gotovo i oni će biti pozvani da zajedno sa nama sagledaju ta rešenja i eventualno daju svoje primjedbe na to rešenje ako postoje. Što se tiče ovih trakica, mi ćemo pokušati kroz neki vid i kroz ova savjetovališta da obezbedimo dovoljan broj za sve one ljude kojima je to potrebno. Znamo da je to jedna velika obaveza, ali pokušat ćemo i na neke druge načine da obezbedimo sredstva za zadovoljenje ovog zahtjeva. Hvala vam na odgovoru. Docente Bajić, ili imate vi možda nešto prokomentarišete dijabetes? Osim ja jedno pitanje za gospodina. To je napravilo one gužve kod nas u poliklinici onog jednog trenutka, tako da smo se stvarno mi svim našim kapacitetima borili protiv toga. Napravili smo neke reorganizacije, to je opet sad ušlo u neku kolotečinu, međutim, po mom mišljenju, skromnom ta savjetovališta treba što pre vratiti. Ali zbog čega vam je odnosno